Pentabaro kiperlok kibadan sedin junga hagabam nakapagpagod di payba boro ibalawan na hagani gijing yalang hagabam pagalak yang kuat penyesu EP yai badak sudah dia hagani tayo tahi ladang bakalade min sinengkong dia dan ladan gawai gabang kini kabala dan kun arngot hadin bom song su patrai kelawan noda upana hadin daya upana kadai nak parti NPP bat kalau kadang ruai ngati dan la uju yo sing upana wong khom gumno ha khom jama uju ladah jama la uju nang lingno kiwat biang betulok rem teh hadir kata ong ruai na da gumno wong ruai na da gumne ke ukit jing jong ki jonga kadai kata ke nyo dengan sebenarnya hai tai dan sulung tang ikana ban supun samut lihat terparalok hagani kapor ngasno banong bagani election haswa banginyan na kabenta ka jingjit ya wemele haunis na marhajar pulai ka jingjok ka song hau paiba ka jingjok ka song hau paiba itu kata ni mentang don hakathong jong ka jingjok ni don hakathong jong ka jingjok masuk thu ye ka jingting jong ke wei ki party ka jingrit muslim jong ke wei ki party hadin balas no thu bada ka jingrung jong baal sediar lindo sya ka party UDP kini ki wei kila sedang banhiar hakta ka jimut jong perhat kila sedang banhiar ngong yepi kila dujing kermen wei raba nak parti NPP wong yang akum ni lada baet sediar lindo udang ne kongres ujab de masuk wong penong dah kumta ngasuang tangkat ni musiang lada ring namau wong adi ka jemet bahawa lada ring naplang pedeh uang ada disuruh kali kebut mersiang syal khabar asbalong lada wahe wile nak kongres kam dan jimut dan susu kibong kumni baet sediar lindo ulong tik kumu pada saka UDP wile bandrung kiang hanau DP ngang suang tangkan ni sengap kanya tu EP Usamson hakajinya kun persyak bagi nongsun jong u tang daga wei kesingap jong pada ulah pelem daki pau haja tang daga wei kesingap lada dia ni mahe du pada lada mahe le met berak wei sepada kata kade jingjok kabati kira hagabom terparlok dei hagadi por kata nyamperkat ya election banjir yung mikmat segaying darbartawan ngidon kecing perkat kababiang ya uno nginjit napedeng kini arngut HCR lade ya umasamlin nginjit HCR namar kini berarngut tidak lupa kino mikmat para balailong MLA para balailong MDC para balailong suci komunista upada hangus yang berbenjit hapa assemblin hapa assembly klaim white keren ketua kecing keren jumpa assemblin my Xerox is not clear kebenaran ini di kota kapau say nama bau umpan itu
daki officer laikai ki ba fin kren hakak tin thareng rei naga daw ba jimbo nga ban kren ne tin thareng sar my zero is not clear Kanang itang katay Hakaway kasmi Katbangan na yung songkay Hakaway katupan siya Hofis Ladan kiri romba Hakatugapor Badan suday hi Kadorbar Assembly Ngile songkay Ang tuki kidang layngot nga marway Kiapit ya kata kakubor Ya kajingkran jomba samlin Ang sakita kini romba Ani kat unong sajid ulong kumni Tip kinong jid Ikilong pinti mo Hooray Kawara kajing sinogram niya nga Hadin kikili nga ba Sahay Mga sasoyong tabangan din ng jid Yung samlin Parulak akan ikaporos ko banong Kajing yad dan tijungi Siya kay nagabantaban jid Yung nung may kamat Nimday bangi jid malak Nin jid Da kajing itu Yung no ubabit na pedeng kini arngot Ladangi jid bakala Nileran mengipad ba Bat kaleran ke konstitusi Hibarogaway Hidang kambanyo ekonomi kemat Dibala banyalam Ya kejela Barokaway Bantuan rak ya kejimentoi Naga benta ke konstitusi Hibarogaway Babun sin Niyoi hakane kesan senam kebalalay no Balay kahir Kejela jungi hadukane gini Kedau jong kejing hiar kalong Bangim don Ya ketak kita ki spesialis Kumkinong yalam Ngakren na kabasay hang ni Hasro banong Ladakan no kanu ke school Kabamdan ni kinong hikay Kibelong spesialis Bat ke school Kala bandang no Ladakan no kanu ke hospital Kabamdan ni kinoktor Kibelong spesialis Bat katari ke hospital Kala bandang no Kajelajan ni Kadantang ekonomi kemat Kibelong spesialis Nasraw barang Banganut pensiya Baba SDR Lindo Hakajing lo minister jong u Hakajing lo ngamale jong u Uday spesialis ubabiang Hakapor babat ba SDR Lindo Yakahum Ne yakiway pat ki department Om Judan jing kelumar Kumbakalong mentah Hring isutu Bau ne rong ba Uday sisa Unong yalam ubabiang Bangin yo haunus nem arhajar asuan. Ngawel mengekot lagi hakani kekenti ke pemerintah. Yin kelep no ya badeng samlin bangin jit mentah yaiba SDR Lindo. Kaban kursi kalong kaban yoi balayalam sekar dak parti NPP kajing jenjar kebelas ngeupalat mentah kiwan sopala kiong ngawha jit ya kekot kumnoni padangin jit kekot layak Kihapan nami susurom Kamdon jimot ada ngijir ya kakor Tepar lang bayi ya ngiyo Ya kecing na kepor sepor Bagi kendu Ya kecing yang Kene sorkar NPP ke Bamenta Upada umat tang hajing Bat kecing jenjar Balai ngaong epi Ba kene ke NPP Kartu imim ya kepisah Na upada Bat kecing Kita yang citrokru Kita yang citrokru Om John Kam Salam Masuk kita ke high level Kaba kepisah ke sorkar kamyo Bat kamrung sikare baniu Hangta ke sorkar ke keladuk
ngau si banong dinoi kai kini tubup ikan diri pada si pelur mut banai balain siung suai tubup jang dinoi kai balain siung suai tubup jang dinoi kai ngau si banong pada ba ka parti kerus pak kesempatan keduk kene keduk tempat bahagia yang jujur hanai menta daga ju kepisah daga ju kepisah kebagi kamai daga bamsap kiwan bantong ban ayo pada hasuang tan kene yo pada hingwane barat tingkong ye ka bamsap hingwane barat tingkong ye bamsap lada pikwa berat tingkong ya bamsap bam lada kiai pisaru bam banding hanta bamsap putar saja dikenal men kecingnya tuh kena panggung tulen mendai long hana ladanya tuh tulen malaya bam lut yang tak ada tulen dekan kadau bayi wei temen iklet ban yang ada sami tulen biang ladangin ya ban bam lut yang pisan pipi ladangin ya ban penjam lut ban pelan kepotikan pipi wang ya pi ke bamsap kandang sirkai lada berdaung ya pi bambek lada kiai pisaru bambek bambek ubah samin daga mensian daga dia uye ngau sama da khapra ulai kai kipat ba wat bi ke pisah mentah mano ba bi pisah atau desa ni inga yang parti ada seperti nama bagade parti do balek ban penyelesaian sel parti NPP wala daga de senggaro sakaro untuk kebetulan yung andai upi ya katanya lagi pada dari ujlau pisah kadang itu dah basai kajinya pisah aja parti dan pipi andai tabaya nak high level andai kajinya kalau daga badino iki jaka saka hatut jangka sam kinamo pro kileki naga benta bernilai yo put kilayap kila dua ya kemesim ke bokordor kila dua ya la kecingim handai kadau kolong nama bagan sorkar kapsu thu benelam yo palba kala di jaka iki kaput ang ya di lada kiyo yang bisa ketung gede keling khas nam kapisa kebayo de keling khas nam nginem tre lanu perlak baye hala thiye kene kenti ke pemerintah tongin ker riding rai mau na ke parti NPP badai ke jingjop ya ke parti UDP ha ke bai ba sediar lindo unsalong nongelam biang saisir na ke benta jonga berganti ida ke jingjop na ke benta kari bat jantung